in Java in Chibai Bekile in Kunchu India Air Force Day ang manna muntura kan kaldona amun kan kalna tuni Prayagraj ania Prayagraj su Allahabad UP ya oma Ganga le Yamuna lui into nalai mun leili taka ania chu sangam ani chu ta chonin kan kaldona Air Force Day going hi October niriat sangi sangi patun ania kun som kwa pakhat anniversary an man na ni ania kon thona chi sangan ron so do na in Java in no en thek tu ring joni yanan le me Asia rama air solian ber Prayagraj akan nei me kani mi puyen tame me ma Tuna in Allahabad Prayagraj akanom meka sanggamani akanom nalai muni Asia rama airso lianber kan endo na ni Air Force Day and man na thona chi sang an so do na oh hey disonin thona lian tak kan thok tira anan le me ni puyen tuan tame me ma mi nuôi chuang anh nó mang cho tiếng về chưa nè ăn khát vết mày nè đi sơn so thô na đang còn thok lệ mê cả với na hiền in alian chale mai so phai chu voina air so en tu hian hun sang atangin anron kal khoma UP sen hun sang atangin kal khoma ni pien tame me mani और लग रही होगी भाई ब्लैक में है ना कुछ खास पुयन तमजे हियो अरे वो दिखा नहीं तो शुरू हो जा रहे हैं कुछ भी ni puyan lingot po yung nungnom tamani kanom na lahi sanggamanya Ganga le Yamuna in to na muna niya tuna yan thona dangaron thok le meka vaison pangani Apuy le may subscribe button in mulawang di law me machu ba so ni intan karon phoso kani aban moy takem से नजरें न हटाएं। जहां से आप आ रहा है आसमान पर निगाह रखने वाला एयरबॉर्न अली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, जिसको आसमान का जटायु कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और जिसके साथ है खाका एयर डिफेंस और MiG-29 लड़ाकू विमान, AEW&C विमान एक आंसर विमान है, दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक प्रमाण करने में सक्षम है।
इस विमान का संचालन कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन युवराज शेखर वहीं मिग 29 Asia rama air sol yan der kan ti to kha ti hian thlona chi sang sang ron thlo tir zel ani so ka phone hian fia deuh phei se chuan o amuna tang chuan a lian khop mai a chak mi du ka kan en man meu lo ni a ni और आपके घर ही लेना, ज्यादा दूर से ना लेना। The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of our national interests in maritime domain and also reinforce our shared military values. tuna hen thlona danga ron thlok le don meka lo en zero lam hunom tak takania kanom na la hi sa em ma thlona danga ron thlok le don so ta tang son ron thlok zo kani so kan zoom de wange so we look to वीडियो avahan nal takem so acak to dokumen dulu dia वीडियो बनाना। हाँ वीडियो बनाया so uy luto so puile mai India hi duai lo zia chu asiat me yang dian Asia rama air so pui ber ani mani to nami India rama la zin ngai lo boina hi an so ni
Pui le me ya voi nang hi chu phe ya ma mu to ngai lawang ena bhai mu da chai na he ka thian te in silania an ning gala se chuan lawa helicopter ni so वो देखो सामने so ta pathuman non thok le nunga pani la fan siam don आइए मिस कर दिया रिकॉर्ड करना मिल जाएगा सारा मिल जाएगा जोश और होश से उड़ाना तब तक संभव नहीं जब तक हमारी तकनीक इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इंजीनियरिंग अफसरों के साथ मिलकर इसको अंजाम दें। puyan tam je hi cho mi nuai chuang an nia Embodiment of the professionalism and ethos of the IF, the historic team has timeless again. Being called to the fore in humanitarian assistance and disaster welcome up to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call. और ये भी हमारे टीम लीडर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। Ladies and gentlemen, this was Flight Lieutenant Pallavi Sarwan, commentator of the Sarat. asang thok sang lu ka mu har ni so ka zoom pon ka phone hi fia mak lawa ro pui le mai an na la ro pui khop na he tiang takanal takan tho thei chan chu pathian in fin na pe wa ni ma se an chelo fin na pe ti an chelo टीम की पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखी क्योंकि आपको नजर आएंगे एक तरह से संरचना से abahan na tem ka kan hu the wat har deu mai the so ki taking an fi take nei khuan khu chuak chuai mai ni smok en tu te po an thana roe abahan nal chiang ne ram thok
दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेगी। Apui thế mày à sang đeo anh cho anh thôi là mà rồi nhìn khó xa lên đi sao anh chiêm thế mày training cho có hal sa rengot boy ningan ni rukve lan nei ni so nei tu hianin Allahabad ko pui chungan tho fo pe gra chunga thok sang tu ka lang po lang thei to lo tuna hian ho turin ka in buat sai me ka hei ka thian te ne hian ho turin ka in buat sai me ka hi tlai mandir chunga te po mi pui tam ta kan no ma mi hin tam me ni nuai chong an niang ka ti ma veng sang atangin UP state mi zong hi ami so nei tu mut en tu hian in an ron kal kho ma ke ni po amuna kalin kan ta en veng ni vai ra ma kan nom lai te ni boxia ti kan vakal ya tam tu ganga le ya man then du tok phot mei la anon so le ni jonin so lai las na sikue atsak lut tu kan man lo dikhanin kan en to don lo a hosai kan rail do on ni so tur si sang lo ma mai ro chu kal ma lo chon hai mi puyen tam me ma silbo ti ve la naum ani chu ba chon sing ko na kan lo va ho ma do ni jayega hai kya bhai jayega अभी जाएगा कहाँ खड़े हो जाएगा पानी के लिए कहाँ मिलेगा तू ना तू इन टूरिंग गन फेदो नी तू ना यन kan ho don me ka so mi pui han tam ji ju tam tak ani tam tak kan ho don me ka ti khan du tok phot mei la kanin hule don nya ni danga video thar karon upload ne don ne ni danga leu chang theu don ne in javain bye vek ule बाय एक बार जायते टीवी बाय बाय बोलो ना जायते टीवी बाय बाय बोलो जायते टीवी बाय बाय हाँ टीवी बाय बाय हाँ धन्यवाद शुक्रिया जायते का मतलब क्या होता है जायते मतलब हमारा गांव का नाम है जायते टीवी है